Lizer Goulran. Dan daouvarnugen ne helin kemont de bligidi e raon e skol diouiezeg a frankis e vin o hober c'hoariva gant ar vugale. L'enerien yaouank. Comme ça. Comme zouzor, ja. Va digarezi divid abaden an daouvarnugen ne helin kemont de bligidi. Be vin o skol diouiezeg e roazon o hober c'hoariva brezoneg gant vugale kentaderez. Setu penons e gwestlet ma buet d'ar brezoneg. C'hoariva ar skolioù, a c'hoari pezioù dirak tud yaouank a tud hour. Skriva historioù, dan evelou, romantou, pezioù c'hoari. Trugar edor de gemer amzer a patientet de lenn a pez eskrivon, or freal sebet de bep skrivanier goud e vo lennet ar pez eskriv. Trugar ive de fani en an olri ar vardro prizio yaouankis a gemban e brezonek. Ya e jom o miez, m'ave komzet a kelennet, klevet a gwelet, a m'ave skrivet a lennet. Kendalc'hi d'eta de lenn a deskriva c'houive, ken avo, kentatro, golhan kervella. Des madoar hol, des madoar kelenerien, skolagidi, lycéidi, mignonet, des mad da nol dut, kar ariez, kar aleneges, bodet ama e skolaj pligidi. Dissocho prezio ar yaouankis a vo diskuliot io. Komprenet emeus, med marteze e fazion, emeus gounezet ur priz. Cheoaz nel anket bout ganoar, evit kemer ma friz, evit o trugarekat da vout votet evit malheur. Ar vue vez evel e romanchou, l'un a zarvoud o di hortos a kri. Dalc'het emeus ur zonj tenar de son emgaf e skolaj pligidi var lene, evit ar pez a zelle ouz ur gentel abaden haiku. Karet mefe, eskem ganoar hag an toke lenerien ur vechoaz, respond do koulennou, digaz marteze poenchou resisor var lena, trebuilet e sonjou hag e bue, o vevan ur gwaldol e pod an divizio var l'er e dea bloa. Ne vo eskem ebet neuze e trezon? Marteze vefe posub da fani, da stum listen o koulennou, ma vefe diouto, hag an plijadur, e respontin doar a buan a var zoken ma elan. Goremen o ive evit o lobo, e mi chans zo bet kemer dive ganoar un tamm plijadur o lenn hag o studian a leurioù keniget evit priz ar yaouankis. Trugar e doar roa, a merci bras, mai even. C'est tout.